Sponzory tohoto pořadu jsou restaurace Havran a tělocvičná jednota Sokol Pražský. Tak Bernie Rodriguez nám právě dojel a jak jste spokojený s tím umístěním a co závod? Well, it was really hot, man, you know, and my car was really broken, so it was very hot for me. Also, the driving was very hot, and the road was very slippery, and it wasn't good. It was a nice place, but I'm happy about the result. Co tady? Měl jsem tam kolizi se závodníkem vedlejší stáje. Jak jste to vyřešil? Vlastně tam jste měl velkou ztrátu, ale dohnal jste to a výsledek je celkem uspokojivý. Yeah, there's a motherfucking son of a bitch just ran into me, and I was just, oh my goodness, oh no, I think I'm going to die, you know, it was in really high speed, and oh my god. But I think that I handled it pretty good, so no problem. Já poslední otázka. O vás si znám, že máte výborný závěr závodu. Teď jste to také potvrdil. Chci zeptat jenom, kde tkví kouzlo úspěchu, kdybyste poradil třeba i mladým závodníkům a tak. Oh, you know, it's just about not to be nervous and race to the last minute, to the last round, and get everything to it, and you must go and travel and get some high speed, you know. You must give everything to the end. It's so important. Thank you. I have to go. Okay.